Ayah Nopal sing Linda Sari matur kasuwun Ibu Lin. Mama Rudi cinta lagu Mama Kaji tamu semangga masih ditunggoni kangge pengantin Nokliana saya Mama Yoga saya Mama Yoga Mama Yoga Mama Yoga Mama Yoga Mama Yoga saya Ayo Faas Ayo Faas Ayo Faas pengen wis pernah ngalami Mama Faas saya Bayu Ayah Bayu urip di lalarang laki Mama Faas sayang Mama Faas yen arepan baleni Ayah Bayu aduh ulah beli sudi Mama Bayu Ayah Bayu majikan nom Ayah Bayu terus majikan nom Mama Ngaji tamus sumangga dalan-dalan Ayah Bayu sayang Mama Rudi luru abai sejene wis aja mene-mene anak aja ku alesan bocah Bayu putra du sayang bocah Bayu putra terus bocah Bayu putra anak buah Mama Kaji tamu sing paling ganteng-ganteng Mama Rudi serombongan sing gue Bayu putra terus sing gue Bayu putra maning anak-anak Bayu putra bocah Bayu putra sayang bocah Bayu putra Kang Wawan terus bocah Bayu putra Kang Wawan bocah Bayu putra ningati masih kelingan bocah Bayu putra kula metu awak kang abang bocah Bayu putra gawani cuma si Jabar kecil orang kepala bocah anak maini hati hancur anaknya maini kayak glepung anaknya maini anaknya bapak cucu banyu mata melimbang-limbang tapi bokat anaknya maini wis nasib badan luru abai sejene Mama Rudi saya wis aja mene nurul udah elang anak aja go alesan Wijaya Kosmetik sing paling eman Wijaya Kosmetik terus Wijaya Kosmetik Nok Iin sayang Nok Iin Wijaya Kosmetik terus Wijaya Kosmetik Nova Bunda Elang bisa versi Bunda Elang sing paling eman Bunda Elang matur nuwun Bunda Elang spesial kanggo Bunda Elang sing Dewi Jaya Kosmetik Mama Faas Mama Rudi ningati masih kelingan kula metu awak abang gawani cuma si Jabar kecil orang kepala hati hancur bocah Bayu putra
bocah Bayu Putra wis nasibe badan lurua bae secene Kang Wawan Mamai Rudi wis aja mene-mene anak aja ku alesan kula mau dalang sampean Bunda Imi sayang Bunda Imi sayang si paling borak Bunda Imi terus Bunda Imi sayang Bunda Imi terus Bunda Imi spesial Bunda Imi ayah Imi bocah Bayu Putra sayang bocah Bayu Putra Kang Wawan bocah Bayu Putra Kang Wawan bocah Bayu Putra mani Kang Wawan bocah Bayu Putra nok dia ningati masih kelingan do nok dia kula metu awak apa kawani cuma si Jawa Wijaya Kosmetik sayang Wijaya Kosmetik wong sing paling boran Wijaya Kosmetik pengen wis pernah ngalami Wijaya Kosmetik urip di lelarang lagi siapa kian? Oh pengantin Areja sayang pengantin Areja Nokliana Areja sayang